chapter 19. Yes, amen. That is 9. Hallelujah. We are invited to the great feast of the Lamb. This Lamb is a different Lamb. Hallelujah. Nguye owasenza sawuzuzubona igazi lakhe linamandla sengasekho yena ngenyama kodwa igazi laphalalayo lakhe lihlamba izono litsho nezona zono zibona njengezono ezikhulu akho nesono esinye ezingahlala lelo bangayiqondi abantu abaphaya abanye abantu bahleli emakhaya balelithi izono zabo zininzi ngaphezu kwezabanye abantu andiqondi uba ndingaqolela kodwa eli gazi lembala sibizwa ngulo waqhelwayo sibizwe uba sihlale naye sidle naye. Hallelujah. So that is the same. So yes, it's